Remake ta chewi khamdai pawing Jainimsi Manipuri khare amakai transplant sami haira Phungyo Baptist Church na naushnau thingkhani lang the way VBS rungmi haira International Sports Jit Guni dung handi Tangkhul now mai kha samang haira Lai khyang thor aja Tangkhul Express wi pau Chungsangla Jajo ina pami da lai pawing mai saina nganawam sa Manipur li khre da amakai transplant ka sa samang haira Jainims arishangli amakai transplant sa khami kaja mi agawi amakai mi katai agawili Sangkami operation mathalak aina gasa samang haira kala chili ningyang ko ngwiwang CM na saman na mi haira Jainim si amakai sangkami ji ka gazanaw kuthum wiwang sa kami na kala chiwi saman sada Jainims with Dr. Ping nurse Ping kala technical staff Ping ni CM Biren Singh na lupa lag phanga mi haira amakai transplant sa kui ga haya gazag sa naw Ping chaili Tangkhul naw lazang ukrul wino tang naw hanso ungleng Kakching wi Takelambam Bigramjit Singh kala Churchanpur wi Gim Sari atumle amakai sangkamina Manipur Sarkar arishangli kushoy malay lakla amakai transfer saga kui hi kamataya achievement akana da sembire na hang itum na thai pai gi Jainims ni amakai transplant ka sahi na Manipur wi khare khangsamang maningla North East India lila kakhane li zanga Assam wi Guwahati Medical College li North East wi khare amakai sangkami sambanga Kazakhstan kuthum china Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana package we kaphashi chin khuida amakai transplant kasa sambanga da direna chiwiringa phala phong shoka birena gahang patients pingjina operation charges la ari arai we aman matalak mana kaji hang Manipur we khare kidney transplant sakamiji Chennai we Mohan Foundation we Khangjon Zangda Jainims doctors ping da sakamina operation ni gazang Jainims doctors ping chi urologist Professor K Shole ena nephrologist Professor Rajesh Y Komgala anesthesiologist Professor S Thoiba Henba ena Professor H Ibamhal Dr. and Rex kala Dr. Vijayendra S. Ganwar zang da sakamina. Mohan Foundation with team urologist Dr. Nagarajan P. Aina Dr. Sunil Shroff zang. Manipur with makeup kaji church Phungyo Baptist Church na makok mida. Ukruli Vacation Bible School VBS rung mida le. VBS ji Phungyo Baptist Church with Sunday School Department na makok mida. Ukrul with Tang Chiko. Phungretang Violent Wino Bazaar Greenland Rayotang Tangrai Alongtang Awungdang Awontang Hiping Hili Rung Midale VBS Chi Zimik Shokutum Tang Wivang Ajahon Tarik Makadamati Tang Habok Laga Aje Kup Sangida Lay Vacation Bible School da Rung Kamiji 1984 kum Mike Lee Paul Kaho Tamil now Akana Ung Habok Kamina da Phungyo Baptist Church with Pastor Reverend Zak Lay Kaping na hang Phungyo Baptist Church with VBS 2001 we in a church na makok mida zadrada kalaina kala aji kem rung mida kalai hilit denomination chadur Hindu Muslim makhaila kem hi itum wi naw ngara wi wangna na wi mangla wi wangna na wi tang wi wangna na wi shimko wi wangna kala Tangkhul khoga sakavaina gaji hi Phungyo Baptist Church with children director Oyorin Rumtown hang VBS rung kami hili Phungyo Baptist Church mangwi ot ngarut Mangasala tang shimva kala kodom khangai naw pingna zangda zingum kajida mayon mi chinga gaji hang zingum khani covid mi mauna hab khno haw gada mayon manakha ajgum vare wi lumission commute wi manga ina VBS ki mayon dalaida aju hili evangelism li karin saya da hang Bible li ogutwi apam gutong li valu kala miyur sai korli pau ka phahi hashok luda hang hai ta da vari varawi hui khamiji naw ngara pingli hang ji thai dargar sai kala naw ngara pingwi bangla la hui khui khwai kan khui khwai naw ngara pingwi bangla vari wi aina mata thui khwai da VBS game ji rung khami ga sana da Oyorin room town hang Hello everyone you am ming Oyorin room town hoye I hun phun naw ne I Ariri Phungyo Baptist Church, First Church of Manipur, the children director Sadak Lene.
Ishi Pungyo Baptist Church hi Children Department hi ministry ayor chung kaina saye, and it will make Korean for the holistic growth of a child li rine. Itum na ministry sada khlai we part akha hi Vacation Bible School samiye. Vacation Bible School hi church mang lima rung mane, but we try to reach out each locality li bashung khawai sada. Every year we do meet 10 localities Tangkhul same day with the same team. Is Sunday school oja being the main role kui milaga Vacation Bible School we teaching him ye. Here the room mi dak le long hili tang we involvement kachung sang shim vanala lan kachung hor sang mi woman la well wishers ping the yud na atumu yang bunch of jigat milake rally ning shnaye idum ne hada focus sada khle church wang kale imaram Tangkhul rally ka thayami yar khoka la khokwa ka tem ka shang rally mi chung mai shok wai le rin laga focus ka sane kale hada sada khle hena idum we Tangkhul kai da khle la khoka sang sangai kale hada sada khle hena shimkhul chingring sangai jen hada sai ko sada khle church na la sia sa sangai dang so da lan na ka chung ka invest sai kala yar sai ko wang hada request sa ngai ba itum ko tom kang rok se itum akhane rawi ming mi hokoi khai mi yorne ishi ashi itum na khai la bai ka rawi manga le akhane rawi mi ning mi ka hai rawi ning ga jang ba ji itum kho ka sa da itum imaram tang go shem ka lak se ga ji ka de ka shik hang ngai sa ne ning shi share. Thank you very much. आज गुम पुंग्यो बैप्टिस्ट चर्च वे आजिंगले संडे स्कूल का दखले नाउशनाउ थिंग शापंगा का येची अरुहन रुंग मी दखले VBS गेम लिवा नाउशनाउ थिंग खनी लांग द राजंग दले द हांग पुंग्यो बैप्टिस्ट चर्च संडे स्कूल स्टाफ मी हंग मति द कथुम ले द हांग हिदा द गेम रुंग खमी वे खरिन व खनु थॉट पिंग द यारी वे कथा न गसाली फेकार गटर मे खवाई कला कुशुरा पिंगली वरेली ngव मे खवाई Nada Pungyo Baptist Church Sunday School Week staff Ning Yami Lunghar Washin Hang. Ajugum International Sports Jid Gunedo Championship Li Tangkhul Nau Kutumda Kayui Bai Kaya Samang Haira 55 to 60 gauge category Willi Ngalengbam rising the gold medal Kayui Samang 45 to 50 gauge Li Tamrejan Kansu na bronze medal Samang Ngalengbam rising and Tamrejan Kansu Hi Jingjoy Nau Tuya Kala East to som now Shin Mayon Ningshan Nala Black Belt Women's category Li gold medal Yude Maika Samanga 20th International Sports Jid Gune Do Championship Ji Aya Dayanan School Gandhi Valley West Mumbai International Sports Jid Gune Do Federation Amakokami na Kong Hang Yi Baptist Church Semgada Aya UTBC we Pastor Irene Somi Kosomoshina Shimtung Mi Haira Varewe Ungramli Changta Kawai da Kong Hang Yi Tangli Ukrul Town Baptist Church UTBC na Pashok Mida Aya Tunghai Church Ji Baptist Fellowship Aina Laigsana Kong Hang Yi Baptist Church Jili Yaran Miran la Tiang Makeup Kuiva Milaga Itum Akana Akali Katomi Ngurogra Gajiwi Tuing Shit Sada Prohowi Paga Jizadla Kuikami Hair International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking Kamayon Sada Manipurli Shashana Jingrig Hai Rally Zadhaira Better Knowledge for Better Care Gajihina Dugi Sada Nisha Arya Raishijin Kangui Kala Kalonli Makamia Zimik Shoji Manipur we Apam Gadai Dele Mayon Ngorok Haira Technopal Shong Zimik Shoji Kamayon Sada Cookie Students Organization More Blog Aina More Youth Club Namakok Mida Katam Nauping Chishot Mapping Long Week Katana Bing Zangda Chingri Ghai Rally Zadhaira Rally J More Forest Gate Aina Hapogda More Bazaar Custom Station More Gate number 2 Hiping Hi Bazok Laga HTC Office Moreli Ungazipa Nisha Rili Angajilu Mirini Yerjilu Nisha Ri Lay Kasali Mamaya Manakaji Higata Tuyar Titang Rock Laga Zadhaira CO5 Assam Rifles More Colonel Raza Israel Additional SP Law and Order More O Sukumar Superintendent LCS More SK Gang Tekala Hill Tribal Council Wimiping Mite Council More Tamil Sangam More Gorkha Samaj Samiti
Manipuri Muslim Council More Kuki Women Union and Human Rights, Kuki Jif Association Tengnaubal, Kuki Khanglai Laumpi HTC More Block More Pastor Fellowship Hipping Killer Rally Rani Chili Wazanga. Colonial MD Raza Israel na kahang more hi nishari lay sa apam akang sahay na kala law enforcing agency na kasay na ka mapamarag hi hang. HTC President Victor Lim Thang taud hang kala more land customs station superintendent SK Gangte anina nisha riwi magapa hang jitayda more we kunu thought na magapa chili tazang paila ka gaja apam ji nisha ari arai phungshok phungzang sakwai apam ngasay da hang. CSOs we thana pingdala machan sangda long gajiv na sagapai sada nishari kham ga khui hili khok sada ngarpalung rakala chi yari na shurkwai ain lam thada sampalung ra da hangsang. Assam Rifles Police Kala District Administration Myanmar Shong Laidak Lai Pingdala Nishari Kasem Kala Kalon Pam Ping Chi Hapta Kaniwi Alungli Shimit Mi Haulu da MYC President na Pohaira. Bishnupur District Sunu Sipai Li Anauba Mangal Goho The Addiction Center ang kasyoda Ayajif Minister N. Biren Singh na target kami hire. Target Rani International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking lilang sunda miyon hire. Anauba Mangal hi Social Welfare Department na directly run gasa Manipur with The Addiction Center kring saya. By the government of Manipur Rani Chilipon the Chief Minister na Lupa Kro Shaka apa panga manwi nisha rila hermi hire. Rani Department of Social Welfare kala Police Department na makok kamina. N. Biren Singh na gahang shortkarli mingjan masa la inmates pingli katada ngahara kache matayla guidelines procedures matada magashur rehabilitation centers taraga stately shodale. Chitada sada state shortkar na government run The Addiction Center hi shokami sana da Biren hang. Drug addicts now pingli pasali Kashot danti mida mga hapay mana mathalak ay na hanga jitay advice mida ngahagi gichina da Chief Minister na hanga. Anauba mangal goho The Addiction Center li high staff pingji train sasir gahay ping na chiya. State li remain out machine Chungsangla kalay kala atum na shim ko li ta kawai kachot kachang. Sambang dalay kajiwi ninga karigla pong shok da N. Biren Singh na kahang shortkar na remain out ping wivang work sheds semira da lay dalay. Hoziki matamda mipum khudimag na hainari stay home stay safe. Wahay se magun dilay. Adubu wahay da magun layragata yabasu natte. Oiba yai yumadu da magun layrabade. Mamangay dadi yumse yum khakta warame. Hozikti office, spa, salon, restaurant, supermarket, manamasingi kaitel. Angang singi school amadi football field pumnamak yum ngaktani. Hozikti yum danat dana hairiba pumnamak sing sisu samely. Aduna yumbu yam section na sabiyo. Make cement ga loinana. Make cement take laroy daba yum tat laroy daba mari. Raigasang hagasang ot mga kakwichi tayda Gohima Smart City Development Limited KSCDL na rindaklay Smart City Mission Project tumrada pangawili taradishni kupsang hair. Pauje ajahon Smart City Mission Week kashini anniversary kamayon ranili senior official na gahang na. Gohima Smart City Assembly Integrated Command and Control Center Capital Culture Hall New Market Community Building Pedestrian Friendly Footpath kala
mobile hotspot hi kata hi zangada KSCDL Chief Executive Officer ke theono na hang Gohima hi smart city mangmaning le culture city ling saya gi hang da city services khirami mamanda apam chui ngashanda mayon da semidale gi hi KSCDL wi theono na hang how gapok liva Gohima smart city project aman lupa crore thingai na red mi hai sada G center in the state chorkar na ngayet khangkhira chi hai ga sana Ka project amanji Ministry of Housing and Urban Affairs na lupa crore shapanga hangpanga aina na Jamie Howe. Kalaji Central Government na akum hangchigomi da lupa crore shapanga pungmi. Kala State na lupa crore hangpanga pungra da tahaw da lupa crore shamati hangpanga we project cancel sawa da hang. Ariri sem dakle Old Medical Directorate aina NST bus station di multi-level parking, walkable street, cycle track, hikatahi kachang kani gutumwi alungli kubhaurada laidale. Projects katar city center, local ground redevelopment, battle tank, redevelopment kala, community buildings la commercial facilities hikatahi zinguma makil kachang mararang laka kubhaurada hang. Gohima Smart City Project kasem chile yarili ki na sajali ki kan khanale ki maram yarili nga sanaga solution kui khra dakar side Nagaland Chief Minister with Principal Secretary Gedi Vizona hang Masima gatar hensang da klaina maram sada pollution control sa kawai Delhi medium heavy gari khamsara da Delhi shorkar na tahai hi matai lak aina rakra si gajang pollution zakshimai ki ki angaret aina khlai wiwang ningkhang shar sada Delhi medium kala kahag kharidrit gari mazang pai famara chigahaina chigda gari ji rakra tatra ha October we na hawog da zinguma maroon February ne tangda khamsara da tahaira tatra ha we na tweet national capital BS 6 complaint bus bing mangra jang saklu kuji hila aja hon Delhi shorkar na Haryana li hang haidale Delhi shorkar we tuitak chi ngalai chili kari we aina masima gathar shock taklai suita khawai kasana Delhi we masima gathar air pollution hi tatra ha kathawi aina hawphok da sili hen sang sang chi kalachi matai lak aina kari pingwi akhut la luili lanpum mafukung gatha kathot hina maram sai Ek Bharat Shresth Bharat EBS pina ngaran mi da India we states ngachaili student exchange rani hapokhaira Manipur we aina katam now thumrada gutum chishot me mati da partner state Madhya Pradesh li vahaira Madhya Pradesh we aina la chithada katam now chishot me ping Manipur li ungi gchina India we apam psychorally chithada student exchange kasali katam now shashni hangphanga jangdalai Manipur we katam now chishot me ping ji Madhya Pradesh li zimik sho tharuk thang wivang wagi gchina Manipur we katam now ping ji thada chikona schools we kala thada Matina College katam now na atumwi shongza Manipur Institute of Technology we aina ayang thor hapoka katam now ping china indoor we sewage treatment kala bio CNG plant kala culture exchange visit lavara atumne indoor we sports academy ASI monuments museums heritage apam na vayangra kala phaula kahai Maheshwar silk pangwat kasana pingila kharjan kasa sambangra kala apam chui ngashan asak avat vathei ka khuila sambangra Ek Bharat Shresth Bharat program hina state UTs ngadai da wi mi pingni khangashik phapta khangrok khirami khwai sadak leina Ek Bharat Shresth Bharat wi azingli state chami gahai pingchina atui arang shan kashak gaza music tourism ngriau ngahan higata ta hi aka aina aka shui hang jitheng roki kichina latluida chui khamtai paubing Jainimsi Manipur wi khare amakai transplant sami haira Phungyo Baptist Church na naushinau thingkhani lang da we VBS rungmi haira International Sports Jit Guni dung hani Tangkhul now mai kha sambang haira Aju pau hiling chang haira pau ngana da klai intum sai korale ring pha kala khama haya zimik shong sa sereno